abathandekayo egameni likaJesu. Amen. Bazalwane, lo mephambi kwenu ngisizwa leyimvotha. Igama leyo umthando wakaMalaziBongo. Ngiwasesiphoqosini kepha ngihlala eNgwenya. Ngiyaniba bathandekayo ngiyahleka mangithi ngiyivotha bathandekayo ngivile. Bangitshele ukuthi ngiyivotha. Lenqebe ukuphumela amagama ayishilo yathi ngeSiswati ukuvotha akukhuleki. Kunetento lotendako letitshela abantu ukuthi lo mfana lezingumfana soyivotha abathandekayo. Haleluya. Manje bathandekayo nami ngisenziswe ngiyamthanda Jesu kakhulu. Nami waye wangilamulela ngithanda ukusho ngakasho feedback yami uthi ngisakhola abathandekayo ngisahamba khona etimisweni ngisatimisele futhi nekubambelela ngingasuki bathandekayo. Manje ke bazalwane nami ngikemlomuye longakhona ibamba isikhathi angitiqhenyi kakhulu ngaloko ukuhlunga kakhulu emoyeni wami kube nje letinyali libe khona ebedifuna ukuthi ngingaphumeleli ukuthi enkonzweni kodwa ngiyamsaba lokungaphumeleli ingene ke nizabente feedback bathandekayo. Mangifika bengimela ngaphandle bekhulunywa wena izaba abathandekayo umfundi ezinkamphalala lapha beyakhuluma ngezaba yokungahlanganyeli mabungoti bekuhlanyela nemasonto ngisho kanjalo. Manje bathandekayo la emasondweni kunemimoya bazalwane lekhona mangivandeni ngilokhulume ngayo nami ngiyengaba umuntu obekathanza ngekuthi ngathi nangicaza kuphenduka ngibuka lo ukuthi ebandleni mana sibile online prayer bathi nakethu umoswena uyahlabela fika la kune online prayer inalama mfulufulu ukuthi ngifuna khona manje ebhengi sayaka wathiwa basicela cabanga ucela yathi siyanicela bekelani kuhlangela nemasonto. Hayiba bathandekayo manje ke ngikho lapho nje ngiva ngiyajabula ukuthi nala ekhaya kufundisiwe bekula ngaphandle bengekho ngakhathi bengicela kuphila. Manje ke bathandekayo saqhubeka safunza inceku abedlamini lapha ngamuva wafundisa ngedelay kwetinto tethu bathandekayo. Sifundisiwe lapha mina ngibambe kakhulu nenzaba yaMordekhai na Esther lapha ukuthi wadelay ukuthi ema-Israyeli bathandekayo asizwe ngoba kushide watawubulawa onke bathandekayo ngenxa yokuthi abakho thami kunayingosi nayivuna yabo lebekiwe nayo. Manje kwathi ukuthi kuze kuthithwe Esther wenda umkhuleko wathi aphandle umkhuleko wa 3 days bathandekayo kwakhuleka ngakuthola ukuthi kunendlela yokulwa netimo bathandekayo timo delay letimo ukuthi tingekele lokufuna ukuthi uze umzalwane atibophele ukuthi lento abhekana uzokhuluma naye wabekisa ngesimo nala wakhosa ukuthi naye afuna abhekane nazo ngqo yena self bathandekayo shothi nalama magama asazo wangena naye onkozweni ukuthi naye ubhekana nalesimo egameni lemthandazo naye babe Ngwenya bathandekayo wakhuluma ngenzaba ukuthi ufuna unyomunde bazalwane ungadinga ukuthandaza nebazalwane ukuthi sekuphelele kunetindzaba letifuna ukuthi wena naNkulunkulu nobabili niconversate ngato nikhulume nobabili nivumelane bazalwane nobabili egameni likaJesu. Manje ke bathandekayo siqhubeka safunza besingale kumbini ekuseni lapho khona behlale khona emadodza ayisizwa abazalwane sifike sathela manje ngisizakele kakhulu ukuthi shothi mina ngakholwa ngaqala kwenta into kahle ngivele ngene step sekubayivotha angathi mina ngawumela ukuthi ngize bazalwane inkosi ngibusise ngana indzaba la yokuthi bese ingise project mina ngiyivotha nje ukuthi ngaphenduka ngathatha esoba ngumsindisi wami ubeke indzaba yokuthi uNkulunkulu wadala umuntu uqala kubantu bonke lo muntu lo kwakwindvodza abazalwane beyangena mfana manje bazalwane ngimela eksenini bazalwane isizwa lihamba yodwana indvodza bazalwane ngiyindvodza ke nambazalwane ngilapho nje ngibusile kakhulu kuba isitakele nje impilo yami isitakele kakhulu ngibonile ukuthi no kuthandaza lenkwentako it's not enough usafuna ngibile ekhaya bazalwane ngiqhubeke ngifake lelinethi ngase kujuleki ijule ngithandaze kakhulu nakuqala inkosi yemusa inisikele bazalwane.